Ja sam Pera Perić, korumpirani službenik. Ja sam Pera Perić, korumpirani službenik. Ja sam Pera Perić, korumpirani službenik. Od stranke često tražim novčanu nadoknadu za uslugu koju pružam po službenoj dužnosti, bez obzira na platu koju uredno primam. Od stranke često tražim novčanu nadoknadu za uslugu koju pružam po službenoj dužnosti, bez obzira na platu koju uredno primam. Od stranke često tražim novčanu nadoknadu za uslugu koju pružam po službenoj dužnosti, bez obzira na platu koju uredno primam. Od stranke često uzimam novčanu nadoknadu za uslugu koju pružam po službenoj dužnosti, bez obzira na platu koju uredno primam. Od stranke često uzimam novčanu nadoknadu za uslugu koju pružam po službenoj dužnosti, bez obzira na platu koju uredno primam. Od stranke često uzimam novčanu nadoknadu za uslugu koju pružam po službenoj dužnosti, bez obzira na platu koju uredno primam. Ne razmišljam o tome da li moji postupci nanose nekome štetu. Ne razmišljam o tome da li moji postupci nanose nekome štetu. Ne razmišljam o tome da li moji postupci nanose nekome štetu. Ne razmišljam o tome da li moji postupci ugrožavaju nečija prava. Ne razmišljam o tome da li moji postupci ugrožavaju nečija prava. Ne razmišljam o tome da li moji postupci ugrožavaju nečija prava. Da li bi mirno spavala ako bi neko drugi saznao za to što činiš? Da li bi mirno spavao ako bi neko drugi saznao za to što činiš? Da li bi mirno spavala ako bi neko drugi saznao za to što činiš? Da li bi želela da se prema tebi postupa na isti način na koji ti postupaš? Da li bi želela da se prema tebi postupa na isti način na koji ti postupaš? Da li bi želela da se prema tebi postupa na isti način na koji ti postupaš? Koji su vaši argumenti?